قافي كلمة شهادة كلمة كمي deebi kalima shahada kalima tawhidati kalima tawhida isiinu deedini san irra dalanne irratti jiraannu san irra duune irraa gaafatamnu san irra kaafamne jannataan argannu kalima shahada kalima tawhidati kalima tawhida isiinu deedini san irra dalanne irratti jiraannu san irra duune irraa gaafatamnu san irra kaafamne jannataan argannu san irra kaafamne jannataan argannu. سؤال كم أركان لا إله إلا الله لا أركان الإسلام وهو النفي والإثبات والنفي والإثبات النفي والإثبات والنفي والإثبات قافي بالكل لا إله إلا الله لا ميقا deebi silama dhabamsiisuudha fi raggaasisuudha dhabamsiisuudha fi raggaasisuudha dhabamsiisuudha fi raggaasisuudha dhabamsiisuudha fi raggaasisuudha. سؤال ما الفرق ما معنى لا إله ومعنى إلا الله جواب معناها نافيا جميع ما يعبد من دون الله عند الله مثبتا العبادة لله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله عند الله مثبتا العبادة لله العبادة لله. قافي لا إله إلا الله مالي فيما لم سفتي مالي فيما ركاسته deebi cufa ibaadaa waan rabbiin ta'inii dhabamsiiseeti ibaadaa rabbii bicha raggaasiste cufa ibaadaa waan rabbiin ta'inii dhabamsiiseeti ibaadaa rabbii bicha raggaasiste ibaadaa rabbii bicha raggaasiste. قافي إيسان عبادة والرب انتهني لمن سفتي إيسان عبادة ربي بجارك سفته deebi laa ilaaha jechuudhaan ibaadaa waan rabbiin ta'inii dhabamsiiseeti illallahu jechuudhaan ibaadaa rabbii bicha raggaasiste laa ilaaha jechuudhaan ibaadaa waan rabbiin ta'inii dhabamsiiseeti illallahu jechuudhaan ibaadaa rabbii bicha raggaasiste illallahu jechuudhaan ibaadaa rabbii bicha raggaasiste. قافي رقان دبي خرامالي deebi jecha rabbii olaanaa ta'eeti qul yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa allaha wa laa nushrika bihi shay'an qul yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa allaha wa laa nushrika bihi shay'an wa laa nushrika bihi shay'an. قافي كان آيتهنا مالي deebi jala jecha dhufa kitaabaa keessatti walqixxee taateetti yaamuudha isiin sunuu rabbi malee waa takkallee gabbaruu dhabuudha gara jecha dhufa kitaabaa keessatti walqixxee taateetti yaamuudha isiin sunuu rabbi malee waa takkallee gabbaruu dhabuudha isiin sunuu rabbi malee waa takkallee gabbaruu dhabuudha. سؤال كم أركان الإسلام جواب خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قافي تقول الإسلام دار الرجال تميقا deebi isii shanii rabbiin akkuma Muhammad ergaasaati jechuu beekuudha salaata salaatuudha zakaa kafaluudha soomana soomanuudha kadandee hajjii godhuudha kadandee hajjii godhuudha rabbiin akkuma Muhammad ergaasaati jechuu beekuudha salaata
Gaafi bu'aan shahaadaa lamaan irraa duniyaa tanarratti argannu maali? Gaafi bu'aan salaatu irraa duniyaa tanarratti argannu maali? Gaafi bu'aan zakaa kannachuu irraa duniyaa tanarratti argannu maali?